is a girl in Tabiseng Gabodinyane, aka Ms. Dimbos. Since I kill a whesha mo lelong hona teng ke bona. Tlo ta ba le rona ho chilla swift in Tabi on Prince B Studios. Hake mo on the studio, ke na le the one and only Talabudiba, aka Mr. Kipopile. Yes, Mr. Kipopile, welcome to Chilla Swift in Tabi. It's over, man. How are you? Umnat. Okay, since le kupela ke a tshepa gore sentse le batla le ba comfortable le tloela mabaka a lona hanyenyane le tlotla le ba le rona because o tlotla o feta. But before we can start, ke kopa fela ke leboe ka batho ba ntseng ba subscriber on our YouTube channel at Prince B Studios, le on our Facebook page ba ntseng ba like ba follower at Prince B Studios, at Prince B Entertainment le Prince B follow Kavi. Bona le ka TikTok ngoteng ke Prince B Studios. So, Mr. Kipopile. Let's demo. Yes. Unsele monate. Mr. Kipopile Talabudi. O bua ka matebesi motshare a hlaetseng ha bia a holela bia monono a la qetella a fumane tselena na ha ya o phusha music industry ka hantle pele ne ke le YD the vocalist. Okay. Like batho ba bangata ba ntse ba ka YD the vocalist. So ya la Thalabudiba le hlaile ka 2019 or 2020. Okay. So ka be ke tshintha le tselone le na go ene ke keta go joina le movement o bitswang diphako. So it's a Sotho movement. So I had to change the name le be Sesotho that way. Okay. Jale ako ntse pele ke tla o kenela ditabeng tseno nona. Kana tsena re ke bua ka matebesi. Matebesi o kene sekolo ho kae from your primary level to high school level? Primary level la ga ye kene ke ka dira ha mapetla. Hle ke re crutch, hle ke re hle dikonyana mapetla ka primary mapetla ka ya high school mapetla. Okay. So tseba la ka butiana ka dira ngobina le monyenyana ha mapetla mane le. Okay. So ha re bua ka Mr. Kipopile aka Talabudiba ke mabitso ana hao the history ha go jwetsa gore na go banong la qetella o iteile Mr. Kipopile ka go Talabudiba ene le ha ho etsaetse jwang? Okay, hona ka 2023 yana tsena February. Like 2022 re dira record ile bitswang ke Popile le Hotman Live. So re release it 2023 February. So ke ana pineng yentse Mr. Kipopile. Okay. Ke ana pineng yentse Mr. Kipopile laba from there senze ke pusha single ile bitswang ke Popile. Ke ona mpile mona le tsatsile. Hello re Kipopile ne le title of the music. Ke title of the song. Of the song. So ya ba o song ka that Mr. title ya ba o so isa Kipopile. le bitso. Okay, hobane ile hobane ena le hello maketa pina ha keta ka tselena. Lore ke fumane like ke fumane recognition e hantle ka mara pineno. No. Bana bu music video thing on LTV, radio interviews. Okay, Mr. Kipopile. So ke mang artist e leng hore ye ile ya o motivate ho qetella le ka ga ho industry ya mmino kapo yes go o qetella hore a tseba ihle ke batla hore ke bine let me say ke tse mohlala ke re ba bang o tla thola hore artist e itseng bo Adele jalo ke re hai Adele ka mogho a binang ha monate ha kalo dipina tsa hae di monate I wanna do this kapo ke ntho e hlileng o tloa kgolong ya hao e salon tsona le that interest kapo e kapile ha rana go fela O tloa kgolong ya ka a o se motho a entseng hore ke dule ke rata mmino like my role model mmino mona ke Hotman Live. Okay. O bina gospel tshebe bina mmino e fapaneng nna ke afro pop ngwana o gospel empa ke ena motho e le hore like growing up e sa le kwa bina monate
I feel like I wanna be him. Yo, hey, we did not to be there. So from there, ba zenga nyaka sentse ke bona go gona le batho e lo re ka ba utlwa ba etsa mmino e nna go etsa gore mohlala ke gape mo gena ba ga Okay. o bona feature him maybe ha mo di mantsa Yeah. na le batho ba motho a inspire them for Sesotho ntse ke sa etse mmino ka Sesotho back in high school ke motho o thombosha go tshwere le ene ntse le motho e lo re itse ha khamapa ka haere ya ba kena ntsa nthusa go mpea mane le mane. Wow. Okay. Ke a tshepa le ntse le ikutlela taba tse monate tse ahang tsa Mr. Ke Popile. We'll be right back. Ha go re ke breaking. Ka dihlahiswa tsa Mamello Rubber Paints, marulelo a nelang, masenke a rositseng le mabota a senyehang ka lebaka la mongobo ke pale ya maobane. Dihlahiswa tsa rona liquid rubber, rubber seal le tse ding tse ngata di teng ho thusa bakeng sa mathata ohle a hao. Re fumaneha Maseru, Mafeteng le Hlotse, mme o ka re letsa dinomorong tsa 56 68 1636. Mamello Rubber Paints, don't compromise, rubberize. Welcome back, ladies and gentlemen. Hopola, we are on Chillers with Ntabi here on Prince Bay Studios. And Nsekenala Mr. Ke Popile, aka Talabodiba. That's right. Hopola, how about ho advertise a lorona? O ka letsetsa dinamoro tse ntseng di display ya mono screening. O go of money, all the details hore na o tla tataisa jwang hore na o advertise a lorona jwang. Okay, ha re kena tabeng tsa rona he tsa letsatsi la kajeno. Mr. Ke Popile. It's dimple. Ha ke re utlwa re na e se le nako e kae lo ka hare ho music industry. Like o ka dile ka selemo se feng le hana jwale o se selemong sa bokae? Ke qadile music industry back in 2011. Okay. Ke se ke na le bo 12 years. 2011 lo ene la ha ke qala mo la verse ya ka pena but 2010 ntse ke record la bo Hotman la ka ke shone ke le bo standard 7 a ke se re shwa Ha sa le sure. mara primary level ne sentse ke record ke le producer from there ba sentse ke qala ho repa then we made this cool bitswa NMP music. Okay. NMP le tshwere artist tse ngata tse lo re currently ntse ba le teng music industry ke di producer ke di artist go tla mona ya ba NMP jwale ka o tlo fumana gore le tlabele ntse di group o fumana re ka nna ba kana le togo e nngwe mare vision ha e bona ha le nyana ga la bangate so ya ba we all pray out grouping no e mo le mo sa di individual ana tse ba mama ntse re sebetsa mmo ntse le taweno. Okay. Ya ba 2019 ene la ha ke qalela go tšhintšha like nkare ho etsa mmino ka language ya sekgowa hantle go tloha 2010 sa le ke etsa mmino ka language ya sekgowa. So 2019 ene la ke tšhintšha ya ba se ke etsa ka Sesotho hobane ka nnete ne se ke bona gore like Lesotho monana appreciation ke le lemelena la rona lena Sesotho fashion and that this time again in some really kaofela we all trying to push ka le lemela bona. Okay. So first ke ne bona lava ka nnete sentse ke se betsana le lo etsa di afro ka Sesotho ke na le single di tswa le kokoko ene feature le ni school Selina Makhabane. So like Selina Makhabane it producisitswe ke Fader is a DJ and a beat maker. Okay. From there ke ba le a single on digital platforms. Single on digital platforms e bitswang Larato.
ka mora lerato ke tla release ke Poppy. Okay. Let's talk about the collaborations. Hore na so far ka ba so collaborate le batho ba bakae di artists tse kae and the experience e leng ho kopane le yona. Can you talk about it too? Ke na le like Maobane Friday we had a song with Bitswang ha ke batla e tropile. I produced it in featuring. Okay. So I oh, producer happy. Okay. Below artist. Come on, Landipi. Wow. Okay, Come. In fact, some to sign off. I don't want to get signed. So I get about a tropile Friday. Flexa skip featuring the Vexili. Featuring Talabudiba and Cream. Okay. From there, few weeks back, I had still a session with Teasy Cash. I think artist Sutrikit or something. So there's a collaboration club, and I also got a song coming soon. Kisho, I just want if it's in that Black case, it got something. This is a high got. So just on a collab with the local currently the another song. Wow, okay. So let's talk about the albums. So far, about so the album, different couple, a single. I don't have an album or EP currently. Like. There are so many songs still they get keep like they get feel like ready for it. Like who go haja like you must recorded like to space up. You see. Okay, only this song it's on the port, so it's an Afro pop song. It's a ligi puta di puto moratiwa. It's a ligi puta di puto moratiwa. O agaga po amang. Hey, o agaga po ahai. Hey, o agaga po amang. Che, o agaga po ahai. Hey, okay. O malume le borangwane ba ntshetsitse ditaba tse mpe ka wena. Bo malume le borangwane ba ntshetsitse ditaba tse bohloko. Ha di feel ba re wena o noi o rata dikoloi. Wow. Yeah, there's a lot coming. Ke a utlwa re fitisa molaetsa ko. It's a Let's talk about the challenges. I get a hangata ho hlona le di challenge. Yes. So can you talk about them hona? O kopane le di challenge di feng sa lo le ka hare ho music industry and o la di hlola jwang if ever o la qetella o di hlotse kapo o la di lana le tsona jwang? Challenge tso re tana le tsona hangata ka le di artist. Ke bone ka re ke tsa di o tlo fumana batho ba appreciate mmino wa hao but ha ba rate ho reka mmino wa hao. Fumana ba tla bentse ba khotse o bina monate mara ha o bone ba etsa go ba etsa ka matla go ba reke mmino wa hao ba o fihlella hobane ka la batho ba binantsa kana le tlhoko tsena go fumana kana go nngwe you have to go to a gig ha ona le transport efe. You have to go to radio stations. When I examine, I get you know how long are the independent artists? But ba survive and ba sign to one tour bus. They can go everywhere. So another time we castle like our some it's either online like a the hard copy. So the challenge is our fella. But rata mmino but ha ba rate ho ka ke ntse na re ke kopa sendele ka flash ka WhatsApp o ha ga lo re link ya ha ke mo bonyane ke stream pina ha online ene di teng online Spotify di teng ma go fumana motho ba tla mo sendela ka WhatsApp ka yona shi
batho Guys, ithuteng taba ena ya ho etsa teng ya ho kena di-linking nthena ya hore di-flash le ding we re hloka hore re tshwaraneng ka matsoho re phahamisaneng re boneng hore mmino le Lesotho monanang o nkela sehlohong re bone hore di-artist tsa rona Lesotho monanang di nkela hlohong gore di a phahama. Okay, so we are about to wrap up. Yes, ma'am. What can you say to the upcoming artists hore na ba ka etsa jwang ho fihle hore ba qalelle taba ya mmino ke ding se ba ka di latelang? Yes. Na ke nana for the upcoming artists haba kena music industry ba etsa research hore na how are they going to sell their music. Ke ona ntho ke bonela bohloko o ska kena music industry fela o sa tsebe hore na e ka nna ba ke passion ho wena music o tlameha hore e be a passion and a business ho wena you thuse lapa la hao. So nna ke nana hore ba etse once o decide ho batla ho ba ka music industry do researches ona hore ke sa mmino wa hao jwang o beha mmino wa hao online jwang le go batho ba kgona hore ba tsebe ka wena ba tsebe hore ka mmino wa hao. Okay. All right. Viewers of Chilasif Interview. So we are about to get on that game, the pedal game. I hope you are ready. Are you ready for the game? Yes, ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. Can we just take a trip in? Sure. I hope this question I'm managing the interview. Just to check. So you will pick just one question and then you give it to me and then you answer. Okay. Ready? I'm ready. You can proceed. Time go. Wow. You ready? You're ready? I'm ready. Books or TV, which one do you prefer most? TV. Who do you look at the TV? I prefer TV. Why TV? I don't like reading. Kerata ho la chen devices man ho bala. I ke rata ho bala. Papa ka shebella TV, sheba dintho tse. Ebile ho ja bonyane le itse books or music. But your music. Ke ona lo ga ke tloa TV. Like ntho ke e hangata ke phomolang ka yona ke TV. Shebelle haholo TV. Shebelle TV le Lesotho. Rata TV Lesotho. Ke ngwana Mosotho. So ngare TV. Okay. Like that thing you can because but haholo batjha ha ba rata shebella TV Lesotho go ba ai TV Lesotho ya bora ke a bona ene ke ona e leng a tsa go tshwana South Africa ka hore re na le TV tsena ke ona e leng a go go dule fatshe e sebe go shebella madi a bo rena ke re bone bontate ndate phela ka bo ndate kwena empa for me I can say TV too because I ke motho a ratang ho bala ha ke tsena nko baneng reading ihlene generation e so re phela ka taba ya technology ke re check-a nnete ke rata ntho tse ngata tse di batla ho di tseba ha ke kgone ho di bala nkampa ka ya YouTube shebelle di-tutorial a tsa ha o shebelletse ebile o ntse o hlalosetswa o shebelletse ke bupe like low production ke qadile ka hore I watch tutorials se bona ke tsa video okay so ke na ntho nka na TV. All right. Yes, ma'am. So it is what it is, man. So we're about to finish, and before we can finish, ke batla fela Mr. Kipopile ka re shapenyana ka pina e monate lo a re nyena yona ke betsa ka yona re ke re dance so we monate ka studio se ke se tshwanyenyana a ke re
Witness the skill. Kimufumani Musari wa sivili Wahusarati Bakabu hali Mona kipopile Kimufumani Musari wa sivili Akatwala tipa kabuhali Mona kipopile Wanela yumogatile banna Kise momotela Ya shwaja ikepela Ya kokobela Sinyamu wanaka Do tumafetlefetle Kisi momote, bona habobote, tabo ya pupuma, haidina liwena, utite pilu yaka, mona kizisitwe. Se, yo bata se vivo salagato simpuja sintise, oena wanaka, ya shaka yapela, kawena wanaka. Agabazali bogedile Ke wena wanaka Do tumafetlefetle Ke batla sefefo sa lagato senkuke sentise Wena wanaka Ke a tshwa ke a ikepela Ka wena wanaka Agabazali bogedile Ke wena wanaka Do tumafetlefetle I saw me get break Mudimu I'm blessed Control the pillow Mwezi ya puke What a nice song, Mr. Kipopile, yo! Kore ka batla ke khubula ka batla ke gola dieta tsena nang ka kwa ke fufulelwa. Hello studio ne se batla secha guys. So, Mr. Kipopile, a go re jetse rena mmino wa ha o fumane ha kae le rena le wena o fumane ha kae so that we can say goodbye to our audience. Oh, how batla mmino wa Thalabodiba Mr. Kipopile. Re teng Spotify, re teng iTunes, re teng Deezer. Ho searcha Kipopile Thalabodiba, Kipopile by Thalabodiba ya hla. Facebook ke teng ke Mr. Kipopile Thalabodiba. TikTok videos ke a di kopa di etseng ka Kipopile ke Thalabodiba. TikTok, Instagram ke Thalabodiba. And like my page, follow my page on Facebook, Thalabodiba Music. Ke a leboha le music video teng o brand new wa Kipopile. How can I YouTube search Thalabodiba Kipopile o tla shebella music video no tsebo ba Mr. Kipopile. Oh, Uncle! Yes! Thank you so much, Ntate, for joining us today. I hope we can do so Okay. So that was Thalabodiba, aka Mr. Kipopile, and thank you so much, guys, for your time. I hope we're gonna meet again next time, same place. I am your host, Ntabisenga Vilinyani, aka Ms. Dimbos. Hope you'll follow our Facebook page, Prince B Studios, Prince B Entertainment, and Prince B Furukabi. Our YouTube channel at Prince B Studios, and we have a TikTok account which is Prince B Studios. Till we meet again. Bye.